Znači ništa. Znači pojaviti se Saša Dejak, ni od kuda, i da te pita treneru, ajde mi napravi program. Ide! Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu Rok Didaković. U današnjem videu ćemo pogledati kako sam ja to dobio spravu za dipove. Trebala bi biti najbolja od svih dostupnih na tržištu. Napravio mi ju je Josip Tuškan iz Đurđevca. On radi već i nekim prijateljima mojima isto sprave. Tako da ako će vam trebati neka sprava, još ću vam ja staviti njegov Instagram i kako se zove firma i sve, kad dođemo tamo. I nakon toga ćemo odraditi prvi dio današnjeg treninga. Danas je na repertuaru glavni trening čučnja osmica. Još vučem malu virozicu, ali našiljio sam se vitamina, tako da bi trebalo biti, mislim, ok se ja osjećam, ali da se ne uhvati za dalje ta viroza. Vidimo se u Đurđevcu u Ultimate Gymu. To nam je Roki za šta? A? Za šta je to? Mikrofon. A mikrofon? Ja. Evo ga, prvi set sa Sašom. Idemo 210 kila osmica. Može Roki, idemo. Lagano, ne? Ajmo. 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 Bravo. Ajmo. Tako. Bravo. Osjećaj. To je to. Evo sa Sašom, malo da te predstavim. Znači, ja sam kod njega u klubu, koliko već? Pa bit će 10 godina, Roki. Da. 10 godina. 15, 16. Tako je, pojavio se kao neki klinac. Neki bodybuilder iz Zagreba se pojavio. Isklopili smo i na divno prijateljstvo. Natjecali se skupa, krvarili od samog starta. Ajmo reći, ono jedno vrijeme nije bilo ljubav, mladost, pubertet. I vratio se kao zmaj, evo, čak mi je prerastao za jednu glavu i možda ima 30 kila teži. Ali dostiću ga kad tada. Ozbiljno? Dobro, čekaj, dok me stisneš u benchu, onda ću te dostići ovome. Ti si imao najbolje godine, kad je to bilo prije nek ti je biceps pukao, ne? 2017, 18, 16 čak. Koliko si digao, 200? Pa moja zadnja upisana težina na natjecanje je bila 190, što je bilo apsolutno tada za prvaka savršeno. Nije ti trebalo više? Nije trebalo više i nisam si nikad dozvolio da neko zna moj maks. Međutim, ti maksovi su bili 240, 250 ovdje na treninzima, što imam video dokumentirano. Znači, da, to ćemo staviti sad preko. Da. I da napomenem kategorija do 93. Znači, moja težina u vrijeme natjecanja je bila 91, 92 kile. U vrijeme vaganja, znači kategorija do 93. To je u to vrijeme bio... Maks. Sad da si digao na natjecanju, ti 240 bi bio top 5, top 7 rezultata ikad. Odnosno, mislim, među prva 2 3 u Europi bi bilo 100%. U ono vrijeme. Znači, kategorija Open, kategorija 90. Sad je to malo ošlo. A tebi, čekaj, Tuškana još čekamo. Da. Ali on je tebi vama napravio, daj da pokažemo. On je tebi napravio za obaranje ruku. Tako je, on ima tu firmu. Arnold Strength, je? Tako je. Znači, stroj za obaranje ruku. Roki, to još i u široko. Kako mi iskuša to, a? A mogli bi jedno. Može. Na kraju treninga. A? I još ti je napravio šta? Tako, i ovu mašinicu za hip thrust. A dobro, ja sam dobio preporuku za njega od jednog lika iz Bosne, ja mislim da je. Ozbiljno. Dobro, još ćemo... A ovo je tvoj klub, Ultimate. Tako je, da. Koliko to dugo ti je u funkciji? Od 2011. Od tamo idemo. Tako je. Znači, klub nam funkcionira, postoji od 2011.
2012. godine. Je. Prešli smo sve. Da. Od, ajmo reći, od samog početka osnivanja Saveza, uspona padova, evo, hvala dragom Bogu, ulaska u IPF i jednostavno pratimo trendove, pratimo stopu. Ako trebate klub, dođite kod Saše u Đurđevac ili ako hoćete na hotel, ja sam tu jednom bio kod vas. Tako je. Ima wellness, sve. Tako je, bavimo se i powerliftingom, bodybuildingom, MMA, taekwondo za ove najmlađe i strongman. Kod nas ima svega. Malo mi je nezgodno tu ispred ogledala, ono... Ozbiljno? Da to ogledalo nemamo gdje god, samo neki me i bicepsi, sve živo što rade, samo da se vide. Odi. Sad ovo je teži dio. Dobro. Kažem, ono, sve iz komada, u jednom dahu. Može. Znači ovo je sad 190. Tako je. Ajmo! Deri ga. Idemo! Vuci! To, još. Idemo, Roki! Bravo. Ajmo! Ajmo! Tako je. To je to. Dobro, taman da sam više, bilo bi nezgodno. To je to. Još 3. Ovo je krvavo, eksplozivno, a ujebote. Može druga serija, ista sve. Može. Ajmo, Roki. Ajmo! Još jedan. Da vuci! Bravo, doktore. Bravo. Bravo. Kako se osjećaš, dobro? Teško je. Šta je stari? Šta je ono? Evo, gledaj, ti si lifter novijeg doba. Kako bi napravio pripreme da mene treniraš sada? Bench. Za bench press. Znači, pojaviti se Saša Dejak. Ni od kuda, da te pita treneru, ajde mi napravi, reci mi šta da radim, da budem koji ti. Da, u biti, kad dođeš na tu neku već razinu, da si jak, ajmo reći. Dobro. Tu u biti trebaš izbjegavati te vrlo teška dizanja. Jer nije isto ko kad smo bili ono slabiji, pa šta, 120 kila maksaš, možeš sutra opet, a možeš onda opet sutra. Znaš, ti sad kad bi maksao 200 kila, jasno, ti bi 4 dana bio u banani. Sigurno, 3 do 4 dana. S tim da i taj trening kad maksaš, to te umori toliko da ni trojke više ne možeš ono kak bi mogao da nisi. Jasno. U biti šta je tu sad? Glavna stvar je da ti treniraš u tom submaksimalnom nekom dijelu. Evo recimo, daću ti primjer za četvorke jer ja koristim četvorke. Znači ja bi mogao vjerojatno, evo, sa 200 kila sam 3,5 napravio, ajmo reći neke 200 kila četvorka. Sa svojom masom od 120 kila, dobro. Ali ja ne radim čak ni blizu opće 200 u regularnom treningu. Jasno. Ja ti recimo radim u tim blokovima od 4 tjedna. Prvi blok bude tipa 165 do 170 četvorka. To je koji 70%, 80% onoga što možeš, ajmo reći. Da, 80, da. Dobro. I to ti ono mora ići sve ko putar. Jasno. Kako sam sad evo čučaj radio. Znači ne smije nigdje zapet. I da svaki bude isti. Da, da. I to gledaš da je svaki točno onakav kako bi dizao maks. Jasno. Znači neki ti znaju pa ono kad je lagano pa ovak ide. Da, jasno, ništa. Ali neš tako dizat maks, znaš, automatski jasno, kontrolu, ti tu startnu kontrolu moraš i to vježbat, jel? Svaki postotak lifta. Onda drugi tjedan već dođem recimo na 180, 185, 190, ovisi koliko želim završiti. Jasno. To je ono teško, pogotovo kad dođeš do kasnijih serija, ali bi sve trebao moći napraviti. Jasno. Onako ugodno, jel? Sad treći tjedan ideš manji skok, tipa 190, ali da radiš više serija
ili šta neka zna napraviti, odraditi tu jednu, da me ono baš razvije i onda sam gotov. Jasno. Daj mi reci Rok, šta sa prehranom dan kada ideš na full snagu? Pa najbitniji su ti ugljikohidrati. Jasno. Ja sam, kak imam malu, pa nekad sam morao sad početi ići ujutro na treninge. Jasno. Znači, pa dolazi žena s posla, ja moram završiti trening i sve. I tada je vjerojatno samo jedan obrok, što je meni inače ubijalo u vrijeme mojeg natjecanja, znači vrijeme kad sam bio, ajmo reći, najžešći. Znači, vikendom sam trenirao samo već oko podne i znači pri toga sam imao eventualno samo jedan obrok. Znači, efikasnost funkcija mog treninga je bila katastrofa. Znači, većinom sam navikao trenirati navečer, kad sam već imao minimalno 3 do 5 obroka, znači kalorijski sam bio napucan. Najbolje, to se slažem, najbolje je popodne, definitivno 5-6, sad tamo 7-8, 9 ako ideš, to sam ja imao problem da ne mogu zaspati onda poslije. Ja sam eksperimentirao s tim doručkovima. Dobro. Primijetio sam da jaja, ili recimo ako jedem ručak od jučer, neko meso, tjestenina i to, užas mi je to bilo. Ma da. Znači ja ujutro kombinacija škroba i šećera. Znači recimo ili kruh s medom. Dobro. 8 šnita kruha s medom. Da. Ili recimo ti znam piškote pojesti. I ti onda nisi pun, nećete napuhat, nećete, recimo ako radiš deadlift, neće ti bacat tak si pojeo masnoga, a opet pun si energije i držite. Da. Daj mi reci šta u to, pošto si rekao da si dosta meda uzeo, nije li problem ako ti digne previše šećer, pa ti onda vrlo brzo padne poslije, ali ti se znamo kad dogoditi tokom treninga, škrob, znači on drži. Mora biti kruh s medom. Baš u to vrijeme, zato te pitam, ja sam u to vrijeme izuzetno funkcionirao, znaš da sam ovisnik o slatkome i dan danas, međutim ja sam izuzetno dobro funkcionirao kad sam radio kombinacije ugljikohidrata i masti. Znači meni je pasala kombinacija jednoga i drugoga, znači hoćeš snaga, govorimo primjerice o powerliftingu, ako radimo u MMA sportu, znači jedna ova stvar što je mučila, danas mi se zna dogoditi, znao sam biti dosta nadutost. Moja navika uvijek bila prije treninga, idem se najest, idem na trening, razumiješ? Ali međutim, kažem, savršeno sam funkcionirao kad sam imao kombinaciju ugljikohidrata i masti. Znači mogu reći da su to bili najbolji treninzi. Dobro, opet ovisi o treningu. Ako radiš nešto baš 2 sata ili duže, onda masti će te držati. Držati duže, tako da. Ali opet, koliko masti, znaš? Jasno. Tipa, ako pojedeš 10 jaja, sigurno ti neće biti dobro. Ali 2, 3, ja mislim. Da, jasno. Kažem, tu sam gledao da uvijek biti nekakva kombinacija. Jer dosta ljudi ovdje u teretani me pita, Sale, kaj jesti? Evo, si kao ćeš postići, ako radiš MMA, budeš jedno, ako radiš powerlifting, drugo, ako imaš tu neki bodybuilding trening, govorit ću treninzi, znači, jel, poštujem ja i powerlifting i bodybuilding i sve, međutim, ipak za ovo trebaš najesti se. Da. Puno više nego za tjelogradnju. Recimo, meni je isto tip jedan, ti je kad bi išao tako ujutro na treninge, prije, recimo, tog kruha i meda, bi ti popio već pre-workout. Jer ako popiješ poslije, usporavaš si apsorpciju, ne? Jel da? Tako da te odmah te malo i razbudi. Sve detalje, bravo. I isto jedna bitna stvar, elektrolita. Ja imam razdvojeno kalij, magnezij i soli malo. I to isto prije. Jer šta si ti napravio u danu, ti si sve to unio. Tako je. A ovako u doručku nemaš te količine unije. Upravo to. Pogotovo kad su teži neki osmice, znojenje ili kad je ljeto, obavezno. Pogotovo ekstremi, znači hoćeš od vremenskih prilika, same temperature pa sve do... Reci mi, da li ti bolje odgovaraju treninzi u ljetu ili u zimi? Govorimo o snazi. Neovisno o klimama u teretani i provetravanju, da li ti bolje paše zimski period ili ljetno? Mislim, imao sam problem prije, tipa kad nisam ovako s elektrolitima, onda ti baš ti bude zlo. Upravo to. Da, ali ovako, kad možeš si manipulirati to, mislim samo se znojiš, pijem tu 2 litre voda, ali... Puniš, jasno. Viš, ja sam ti imao primjerice, neću reći problem, ali mi je uvijek bilo lakše, koliko god bilo vruće, rokat u ljetu. Nego u zimi dođeš, znači izađeš iz auta, vani -10, dođeš do teretane, nisi po... Jel'a? Kad je tipa jesen, proljeće, kad je oko 10 stupnjeva. Da.
Niti je hladno, niti je toplo, ako si uznajen, ako staneš pored prozora, odmah te, Da. smrzne. Da, vidim što sam ljetni tip sam čovjeka i uvijek mi je bilo bolje u ljetu. Vjerujem mi, znači, koliko god, samo nek bude i mogu ti reći kudi kao manja sklonost ozljedama. Znači, definitivno. Hvala ti Roki, čajmo mi Roka dalje. Ajmo dalje, Idemo, vuc, ide! Bravo, doktore. Bravo. Ajmo, Rok, ide. Ajmo, samo jako, ide. Ide. Savršeno. Ajmo! Bravo, stari. To je to. Bravo! Doktore. Gotovo. To je to, doktore, bravo. Evo ga, sprava je stigla. Josip nam je napravio, ti si Josip. Drago mi. Znači ti u biti radiš tu, imaš firmu Arnold Strength, je? Tako je. Već Firma si je radio, Metal da? Up, a brand je Arnold Strength. Kako? Metal? Metal Up. Znači radiš ti svakakve sprave, ne samo Tako, mi smo krenuli znači iznova, naš brand. Koliko dugo radite već? Pola godine, znači tek smo u startu, krenuli smo. Najveći cilj nam je da postignemo kvalitetu za dobru cijenu. A dobro, imaš iskustva od prije sa... Tako je, od prije sa imam. varenjem i to, Tako, od prije imam iskustva, ali smo brand pokrenuli prije pola godine. Jasno. I sami smo krenuli prije nekih pola godine i sad se probijamo. Da. Planiramo... Znači, meni je njega preporučio prijatelja iz Bihaća. Tako je, Haris. Kinlab. Kinlab, da. Kinlab iz Bihaća, Haris. Da. Njemu si radio pendulum, je? Tako je, njemu sam napravio pendulum. Imate kod njega na Instagramu, možete vidjeti pendulum. Haris je bio prezadovoljan, preporučio nas je dalje. Ja. Sad, ja sam ovu spravu radio s ciljem da ona bude, kako se to kaže, više namjenska. Da mogu prvo širinu, si dirigirati, visinu i da mogu možda u različite squat rekove ako ću mijenjati teretanu. Znači u biti šipka, ova cijela konstrukcija se stavi u squat rek i onda sa ovim pinovima se ona učvrsti. Sad tu bi išla cijev od squat reka. Još ću ja trebat vamo staviti nekakvu ili gumu ili mislio sam od teniskog reketa, samo da se ne skliže, ali sam htio baš da nije u šaraf, da bude jednostavnije. Inače se te sprave rade da sad tu bude izbušeno, ne znam, 20 rupa, pa da se može širina dirigirati, ali ja mislim da je ovako jednostavnije. U biti ja kad sjednem na nju sa 300 kila, neće ona, to je samo radi preventive da se ne skliže, a onda ću ja s flomasterom si možete ucrtati. A još kad dođe guma ovdje, znači ti ćeš pritisnuti, bit će trenje, nećeš moći nikad sad. Da. I kao što sam rekao, možete si onda još s flomasterom ucrtati te ne znam, stavite da je vamo 0 i onda jednu pomičete, pa možete širina koliko hoćete, točno sve. Tako, to sve možemo i mi napraviti. Tako je. Odi malo snimi sad ove detalje kako su napravili. Da, savršenstvo. Što je vidljivo ovdje. Da, ima i ovaj čep je stavio. Šipke su čvrste, evo. Znači ništa. Ovo su 3D printali. To su pinovi, isto si sve možete debljinu ako ćete raditi kod Josipa. Možete si baš napraviti za svoj squat rack. Tako. Po mjeri, sve radimo po narudžbi, po mjeri. Daj mi reci samo, ako bi neko baš kupio ovakav setup, dobro, ti si meni njega poklonio za nasajanje, ali recimo sada sam ga ja kupovao, koliko bi on izašao materijali, radi sve? Sad ovisi kakav rek ljudi imaju, kakav kavez. Znači... Evo recimo da je sve isto. Da je sve isto? Sve isto, da.
250 do 300 eura. Ok, to je znači bez dostave. Sad ako se Tako je, bez dostave. iz Kine, onda još dostavu do Kine, ali da. da. Dobro, super je to cijena, s obzirom da usrane te postaje za dip su po 500 eura. Tako je. Koje ja sam gledao baš po internetu šta ima dostupno. Boja je isto po izboru. Da, ima i opcija, ne znam ako si vidio, da baš napraviš dip postaju. Tako je. Znači koja nije u kavezu, nego baš od nule kao... Tako je, možemo i to. Da, i znači, to ti se prodaje za 1200 eura isto. Da. A mislim, neš ti 5-6 ovih šipki i samo imaš... Kažem, mi sad iz početka radimo dobru kvalitetu po povoljnoj cijeni. Tako je, da probijemo brand, tu smo u Hrvatskoj novi, nema nas puno u Hrvatskoj. Ne možemo vamo u squat track jer ima drugčije rupe. Tako da ću ja u biti sad idem za Zagreb pa ću u Zagrebu isprobati. Moram i to za teniski reket kupiti pa ćemo onda isprobati uspariti na reku za koji je namijenjeno. Ništa, eto Josipe, hvala ti. Ništa. Sad moramo osvojiti svjetsko prvenstvo. Tako je, to je sponzorstvo svjetsko prvenstvo. Da. Kad bude zlatno na svjetskom prvenstvu, onda ćemo sve sa postavljom napraviti. Onda da ćemo napraviti sve ovo. Ajmo Roki! Imaš to lagano. Znači 65, druga osnica od 3. Ajmo! Lagano. Ide to. Easy. To je to. Lagano. Evo ga, samo da zaključim. Znači danas je 7 dana prošlo od kad je snimljen prvi dio ovog videa. Uzeo sam si to vrijeme fino da istestiram opremu. I mogu vam reći stvarno izvrsno napravljen posao. Šipke su stabilne, znači nema ni milimetarskog pomicanja. Debljina je tip top, čak se i ne skliže kao što bi možda očekivali od metala, kad se uznoje ruke i to. Jer je onako malo je, nije kako da kažem, ispolirano, nego je malo onako ima neki taj raf, tu teksturu gore i to baš pomaže za grip. Visine, širine, znači apsolutno prilagodljivo, tako da definitivno preporučam ako ste ozbiljni oko street liftinga i dipa da uzmete to, jer ove ostale sve varijacije su što možete kupiti na internetu. Prvo, platit ćete duplo više, drugo, dobit ćete mačka u reći, nestabilno, ajde neki jesu prilagodljivi i to, visinom i širinom, ali opet savija se, nije to ta čvrstoća. Tako da evo sve preporuke za Arnold Strength. Ako trebate i neke druge sprave, vjerojatno će vam isto napraviti vrhunski posao. Pretplatite se ako niste. Hvala na gledanju i vidimo se u idućem videu.